So, hello guys, welcome to my channel. I'm your wild traveler and I am in Aizawl, Mizoram now. अरे यार चैनल का ट्रन चे तांग लेता हूँ. ट्रैफिक So went to a forest office kala Mizoram research natur hi permission kazo to kanai kha chu thar ka apply to chuan voin hi RSC meeting kanai Chief Wildlife Warden of Mizoram le PCCF of Mizoram ne tuna chuan ka homek kari lawan tram to MMZing adar riata cho ka idea say ina ka honga noodles te kasya mga masa noodles kala nei lo le angai ramri ko na kala meang la hi kong chia Aizawl kho chunga chuan video hi ka siam chak lo camera thar ka nei wang mole test mei chuan nuam ab chu camera bula vlog lang pang hi nge ka ti don le camera bula in biak hi ka ti thei lo a ka in thla sung ve de ba chuwang Instagram po nature show ne make a post ho kamel tel loin mase hey message po ka dong china YouTube channel ine YouTube channel ming chueng Mizo china YouTube ka siam don nge ka ngai thua china mo chuwang hei camera thar DJI Action Pro kalaya mic po kalai tala bike khaline India khanwam katia long ride lai po are top china chuwang India ikhan story ka soi nei anga Mizoram akum nga ka to story ka nga nei ni tin pakhat story pakhat pani story paka soi chon ala zo don chuang lo ati ra changin mur le na ka chana mur le na ka thlenga Mizoram easternmost part Moorland National Park Moorland khwa so ta kum thum kauma lockdown vain kauma Moorland a khwan number ani nei abak chu tir lang pangania trong poka thiam lo chu hang experience ka nei kha Moorland a ka online ro pui khop mai no pang trangin ka dream ania tlang rama cha kudwa pathian zara Mizoram na khamwa ram salang pang kima na lang pang chu next vlog akhan a selfie adonia
traffic jam lại tất cái con này. Pick up khaju kapel sak tol do chuan comment section a khan in ziak veula eng lang pang nge Mizo trong in ka soi lir don Mizo trong lir kamang don nge abak chu ka Mizo trong hi adik lo mai thei nia mi lo correct sel don nia Aizawl boruak chu Christmas to ni mai Christmas night to an tuk por last working day nia fan nuam don ve vai va kon gan thleng ta kong che do ne le kong che ziaw kong chia an lu do ne KFC các bạn ấy luôn á và đây to về mình sẽ cái chắc rồi thì hắn arsa cái lẽ á ina pokola cái xiêm á tụi to kinh cái ấy thế nha KFC chú पैसा uyom nó sẽ trang lấy chú chả mò ka trong line helmet ka khar de ni bula ka ding line kain thlasung te thau ni ma se vlogger zong zong te vlogging tum chuan in thlasung lo tur an ti china mo in thlasung lo me ang ka van lao ka ma lu lu se cha ui